O mar é o absoluto protagonista do campamento no albergue xuvenil Area de Viveiro. Esta residencia sitúase a 20 metros da praia, o que fai que calquera das múltiples actividades que se desenvolven neste campamento sexa de realización inmediata. A Xunta pon a disposición destes rapaces todo o material necesario para que a práctica das disciplinas contidas no programa teña a maior intensidade posible. En Viveiro, ademais de participar de todas as particularidades propias dun campamento, como a orde, a convivencia e a educación en valores, tamén se pode tomar parte no programa de intercambio promovido pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado xunto con outras comunidades do Estado. Estas actividades permitiránlles aos participantes coñecer outros costumes diferentes dos seus, de maneira que os mozos de fora de Galicia conseguen mergullarse nas bondades da nosa terra. Todas as prácticas que realizan os acampados en Area están relacionadas entre sí e, partindo dun coñecemento cero, afóndase nelas de xeito que os rapaces alcancen o seu máximo aproveitamento. Tenemos el horario muy ajustado. Tener en cuenta que nos levantamos a las 8:30 de la mañana y hasta las 12 que nos acostamos, el horario es intenso. Realmente viven, pues eso, media horita o casi una hora, se puede alargar lo que es el tiempo libre al mediodía, pero después por la noche queda una hora, o sea, media hora escasa de tiempo libre. El resto es un ritmo que además obliga al grupo a realmente tener, bueno, rapidez. Actividades como a vela, que comeza co proceso de armar un barco para saír ao mar e remata ca propia navegación. No wakeboard, no windsurf e no buceo, os acampados reciben toda a información necesaria para realizar estas prácticas con total seguridade e poder desfrutar delas intensamente. Ensinaronnos moi ben, ademais é moi interesante como montar un barco de vela, luego es moi, o sea, dá mucha impresión el wakeboard al principio, pero luego acaba sendo moi chulo pola velocidade da Zodiac, que al principio ti crees que Dios mío, que nos vamos a dar una leche, pero al final vas solo casi. Vamos a montar las velas y a ver si salimos y dar una vuelta por ahí hasta unas islas de ahí. Uno es el capitán, uno está en el foque y otro está en la vela mayor. No, solos. Andan los monitores en Zodias por ahí, por si pasa algo. Paralelamente ás prácticas lúdico-deportivas, atopamos unha aula de bioloxía chamada Natura, que abonda no coñecemento do medio mariño para que os mozos poidan adquirir a maior cantidade de coñecementos posibles sobre o medio ambiente. Desta forma, toman conciencia dos coidados que precisa e gozan del de maneira responsable. Un dos apartados do campamento que máis lles gusta aos rapaces son as veladas. Nelas interactúan cos monitores mediante xogos no que todos teñen unha participación activa e que lles permiten reforzar valores como a solidariedade. Tamén aí cobran importancia a iniciativa e a capacidade de improvisación. Es la actividad que realmente podemos realizar con el grupo entero. Estamos los 100 niños con los 21 monitores que somos de equipo técnico y claro, bueno, pues es una de las actividades estrellas porque, bueno, realmente es donde participamos todos a la vez. Todo aquel que deixexe pasar unha dúcia de días gozando das moitas posibilidades que nos ofrece o mar para o tempo de lecer e que, ademais, queira coñecer o medio mariño máis en profundidade, non debe deixar de solicitar unha praza no campamento xuvenil Area de Viveiro.